1 Timothy chapter number 2 and verse number 8. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Busa ako buot nga ang mga lalaki magampo sa bisan asa, nga mag-iisa sa balaang mga kamot, walay kapungot. I feel like there should be a nga walay kapungot, ug pag, duha. Kung nakadari Domingo sa hapon, kasi may nung ka, the word therefore, siya nagsulti busa, because he's saying, tungurang Diyos kanahangang tanan tao maluwas, ang mga tao, ang mga lalaki, kinahanglan nga mag-ampo. Siyempre, ang tanan tao kinahanglan mag-ampo, and I'm going to focus on all people tonight. And Sunday, we talked about why he says men, like lalaki, but that's not the focus tonight. Title of my message tonight is very simple: hindrances to prayer. Mga babag sa pag-ampo. Mga babag sa pag-ampo. Pag-ampo na ta, then kung makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message this evening? Would you fill me with your spirit? Would you empower me, God? Would you help us, God, to truly be a people of prayer? God, if we truly believed all the promises in the Bible, how much more would we pray? Lord, I pray, God, that you'd fill me with your spirit. Please, dear God, bless the preaching, work in our hearts. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Karong gabi, ganahan ko mag-istorya ninyo kabahin sa pipila ka rason nga daghang tao, daghang Kristohanon, gamay kayo sa pag-ampo. It's a very strange thing. Lahi kayo, or as Hannah would say, kalain. Ang Biblia na puno sa mga saan nga ang Diyos mutubag sa pagampo, nga ganahan siya mutubag sa pagampo, sama sa amahan nga ganahan mo hatag og mga mayong butang nga to sa nga anak ang atong langit ng amahan na ay tingwa nga maghatag na to sa mayong mga butang. The Bible is full of promises. Pero dali sa ran ay sugo. God promises, He commands us to pray. For some reason, sa walay klaro nga rason, pagkadaghan sa Kristohanon, nagamay kayo ang pag-ampo sa ilang kinabuhi. Go with me to James chapter 4 and verse number 2. James chapter number 4, verse number 2. Maybe I could just open one card, wifey. Pasing one na lang akong ang kinsa nga kwa. Okay, Flory, can I read yours out loud? Pwede ba? I'm just kidding. She probably said, "Dearest Father." That's probably what she wrote. Oh, I'm sorry. Dearest Guapo Father. Don't give me that look, Flory. I'm not scared of you. I'm not scared. You can't hit me like Beth does. James chapter 4, verse 2. Kung nanas, amen? Keep your Bibles open. Maglantaw ta sa dakang verses. Ye lust and have not. Ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war. Yet ye have not, because ye ask not. Kamu nagkaibog o wala nakaangkon. Kamu nagpatay o nagtingwa nga makaangkon o dili makakuha. Kamu nakiguway o nakiguba apan kamu wala makaangkon tungod kay kamu wala nangayo. Pila ka kapanahon nakig-away ta para sa atong gusto imbis sa paghangyo lang sa Ginoo para sa atong gusto. The Bible is so full of promises. God wants to answer our prayers. Ang Diyos ganahan mutubag sa atong mga pagampo. Go with me to Matthew chapter 7, verse 7. We'll look at just a couple famous ones. Matthew chapter 7, verse 7.
The Bible is so full of prayer. Matthew chapter 7, verse 7. Kung nanas, amen? I'll give you another second. Genesis, Exodus, Matthew. Pagdali. Kung nanas, amen? Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth. That is not, dali lisod masaptan. For everyone that asketh, receiveth. And he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be open. Pangayo, og kini igahatag kaninyo. Pangita, og kamo makakaplag. Panuktok, og kini pagaablihan nganha kaninyo. Kay ang matag usa nga nagapangayo, nagadawa. Og siya nga nagapangita, nagakaplag. Og kaniya nga nagapanuktok, kini pagaablihan. Ye have not because ye have not because ye. God said, ask and I'll give. Paghangyo ako mohatag. Klaro yun. Pastor Mike, nagaampo ko. Diyos wala mi hatag. We're getting there. Patience lang. Jeremiah 33:3. Jeremiah 33:3. Jeremiah 33:3. Many of you could quote this from memory. Jeremiah 33:3. When I was in first grade, we learned a song for this. And our teacher called it, "This is God's phone number." Jeremiah 33:3. Ring, ring. That was how we learned the song. Here we learned the verse. Here we go. Jeremiah 33:3. Kunana say amen. Amen. Call unto me, and I will answer thee. That phrase, answer thee, in the Bible does not mean say yes or no. It doesn't mean give a spoken answer. It means you asked and I gave you what you asked for. That is what answer means in prayer. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Tawag nga ni kanako, ako motubag kanimo. Og mo pakita kanimo sa dagko gamhanang mga butang nga ikaw wala pa nakahibalo. Go to Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians chapter 3 verse 20. Samtang nagturn ta nakoy pangatana ang Ginoo babagakon. Ang Ginoo babagakon. Nagaampo ba kakaron si mama? Napakay bisan unsay nga gikinahanglan nimo? Na ba? Naghangyo ba ka? Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians chapter 3 verse 20. This does not specifically mention prayer, but is clearly what it's talking about. Ephesians chapter 3 verse 20. Now, unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Karon, ngato kaniya nga makahimo sa pagbuha sa naghingapin ka madagayaon, labaw pa sa tanan nga atong gipangayo o gihunahuna, sumala sa gahom nga nagabuha dinhi kanato. Kita na kasabot naghingapin. Root word kapin. So, maglabaw. So, can do exceedingly. Here's what it's saying. Kina nga atong mahangyo o atong mahuna-huna, what we're capable of thinking. He says, I can do exceedingly, abundantly, above all that ye ask. Or actually, it's the other way. It's coming down this way. Bisan unsa nga ikaw maka-imagine. Ang Ginoo nagingon, ako maghimo sa mga butang labaw gayud niya na. I can do things you can't even imagine. Maghuno na ta, nakoy da akong nga prayer request, pero basin ang Ginoo dali makahimo. He says, I can do more than you can think. Not just more than you can ask. More than you can think. I'm thinking, man, I can think of some really good stuff. I mean, 1,000,000 pesos. So unsa pa labaw.
kung kita nagato gayod ng Diyos magahimo labaw sa bisan unsa nga kita maka-imagine. If we really believe that, naisimple nga pangatana, nga naman gani nga dalita magampo. Kung na tao nga wala pa giluwas kay gugma nimo, nagampo ba ka para niya? Na tao ganang ka magdalat diri sa church uban nimo, nagampo ba ka para niya? Na financial nga kinahanglan, kanatong ampoon. We pray about our financial needs, we pray about our health needs, and we forget everything else. Amen. Ang English, the most obvious answer to the question, nga naman dalita magampo, the most obvious answer is, we don't really believe God's promises are true. But I'll be honest, I think it's more than that. It's not that simple. That's really easy for a preacher to stand up and say, ang problema, wala ka nagato, kay maghunon ka. Pero pastor, nagato ko. So nailaing babag. We do believe it. The truth doesn't grip us all the time. Dili kanunay kita gikuptan sa atong pagtuo. But we do believe it. And I think we believe it here and here. So nailaing babag. And I want to show you 3 of them. Remember I told you this is going to be topical, Gillette and Wifey? Yeah, it's not. It's textual. I only have 3 points. Wifey, why don't you slide over here so you can put these on the board for me? It's really hard. It's 1 word per point. Masud kaya, di kaya nila. So ikaw na lang. Kay Englishman. So, masud. Tonight, kanang kumupakita ninyo, tulo ka butang meaning nga verse, nga magbabag ka nato gikan sa pagampo. But before we look at the verse, let's go to one more verse, Proverbs 4 verse 23. Proverbs 4 verse 23. Sa dali patamo lang tayo sa atong text verse in 1 Timothy, lang tayo na itong Proverbs 4:23. Proverbs chapter 4 verse 23. Kung namas, amen? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Bantay ang imong kasing-kasing uban sa tanan pagkugi. Kay gikan niini ang mga linugdangan, meaning magpagawas, mag-awas gikan. Not awas, that'd be overflow, but you understand what I mean. Ang mga linugdangan sa kinabuhi. Listen to me tonight. The battle of prayer is always the battle of keeping your heart right. Kung imong kasing-kasing dili tarong, wala kay gana nga mag-ampo bisan nagato ka sa mga saad sa Diyos. Mababagan ta kay wa tay gana. The battle, listen, the issue with prayer is always desire. Let's just be honest. Pipilat gayud. Uban na to dere, pipilat gayud ang mga tao mo mata sa buntag, excited, makaampog ko karon. Di ba? Mumata ta, natulog yapon ko. 5 minutes lang. Di ba? What is the issue? You are battling against a cold heart. And that's when, listen to me now, kung wala kay gana nga moampo, kanang panahon nga kinahanglan gayud ka mag-ampo, kaya ang imong kasing-kasing dili sakto. Don't surrender to a cold heart. Pakigaway! Pakigbisog! The battle is the heart. The issue with prayer is always desire. Daghang panahon nga, dali tagarahan mo ampo, wala tay gana. And it's not so much that, wala ko nagato sa saad sa Diyos. It's, atong kasing-kasing, dali sakto. So even though we believe God's promises, we still don't want to pray.
James said, ye have not because ye ask not. So may I suggest, kung Diyos mo pakita nimo sa butang nga nagbabag kanimo gikan sa pagampo, tangtangi ka na gikan sa imong kinabuhi. Is it tangtangi? Tangtanga? English, get it out of your life. Anything that stops you from praying is your enemy, and it keeps you from getting the things you need and the things you want. So today I want to look, what hinders us from prayer? There's 3 things in this verse. I mentioned all of them Sunday afternoon, but now let's preach about them. Let's go back to 1 Timothy chapter 2 and verse number 8. 1 Timothy chapter 2 and verse number 8. While you're turning, let me just give you the best advice you'll ever hear on praying. You ready? Now that was a pretty bold claim, but I'm going to try. Okay? Kung magluhod ka aron magampo, or kung ikaw maglakaw, bisan unsay mong naandan. Pero kung magluhod ka aron magampo, pero wala gayud kay gana, padayon sa pagampo hangtod naanay gana. Keep praying until you break through. Usay magluhod ta, murag na ay dagong nga panganod, maglutaw ibabaw sa ulo, mag-feel dali ta makakonect sa Ginoo, ampo hangtod maglahos na ka o mag-connect na. Keep on praying until you connect. One of the great dangers of a busy life is, Ginoo, nakoy 10 minutes, magampo ta. Alright, hurot na ang time, Ginoo, wala nag-connect, pero that is the danger of our world today because we're busy. And sometimes it takes time to connect to God. Not sometimes, always. And God decides how much time it takes, not you. 1 Timothy chapter 2 and verse 8. 1 Timothy chapter 2 and verse 8. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Busa ako buod nga ang mga lalaki mag-ampo sa bisanasa, nga mag-iisa sa balaang mga kamot, walay kapungot ug pagduha-duha. 3 hindrances to lukababag sa pagampo. Number 1, wifey, unholiness. Unholiness. Ang pagkadili balaan sa atong kinabuhi. You listen to me very carefully. Notice he says, lifting up holy hands without wrath and doubting. Let me tell you something. Kung imong kamot mahugawan sa sala, wala kay gana nga magduo sa trono sa grasya. When your hands are dirty, dili ka komportable diha sa presensya sa Ginoo. You don't want to stand before a holy God with dirty hands. Turn me to Psalm chapter 66 verse 18. Psalm chapter 66 verse 18. Psalm chapter 66 verse 18. Walay butang magbabag, magpugong sa pagampo, labaw sa sala. Usahay ang pagsulay, magbabag sa atong pagampo, kay ma-discourage ta, pero it doesn't come close to sin. Psalm 66 verse 18. Kunana, say amen? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung ako mo tagad, I think we could also say mo, I lost it, Gillette. Tahod. Mo tahod. Kung ako mo tagad, or ako mo tahod, o kadautan sulod sa akong kasing-kasing, ang Ginoo dili maminaw kanako. When you know you're dirty, kung kabalo ka nay
kahugawa nga gikuptan pa nimo, dili ka komportable. Kung panaglitan, kung naligo ka dito sa dagat, uban sa mga higala, na balas, tapot nimo ang balas, uban sa imong barkada, komportable kayo ka. Pero kung maka-imagine ka, kung ligo mo, nagdulat-dulat, dayon naggawas ka sa dagat, padulong sa boulevard, o kalit lang na ay van, magpadapon sa highway. Kung tao mo gawas, alisa, ang mayor, gana mo kita ni mo karon. Kung sa'yo mong isulti, Hoy, kilala ko maligo, kilala ko mag-ilis. Nope, diretso. O ikaw, dadon nga to sa City Hall, Mulakaw, kamusta mong pagbati, samtang mo, lahos ka dito sa City Hall. Tayo mo sulod ka sa office sa mayor. Nagdaghang laing tao dito. O ikaw nasa sa tunga-tunga. Comfortably ba ka? And that's why you don't pray. Comfortably kayo dito sa dagat, kaya ang tanan tao nahugaw. Kanamo rason kung naitaw mag-backslide, magsugod siya, nga mag-uban-uban sa mga kalibutanhon ug dili nagaran mo kuyog sa tao sa church. O musulod, maglingkod, magsimba pa, pero dili ganahan magkuyog. Di ba? Kay naay mga tao nga hinlo o siya hugaw na. So mas comfortable siya uban sa mga hugaw. Di ba? And it's even more true when we're talking about a holy God. When kung nagkupot ka sa sala, you know it's wrong. Ang nakbasi ng pastor, magwali kabayan sa sala, o ikaw ang naggahi sa imong kasing-kasing, ako musad mo, you won't pray. And if you do, it will be taphaw. Taphaw na gayud ang pagampo nga nagikan sa gahi nga kasing-kasing. Kini ang imong pagampo. Ginoo, salamat sa attendance sa 43 sa Sunday School. Pangayot mi nga 52 sa Domingo. Salamat sa 68 nga naluwas. Salamat Ginoo na mga tao nga nagtubo. And tabangi si Brother Gary sa jail. O please, bless among mga church services o jail ministry. Walay kasing-kasing. Pulong lang, nagsulod sa mata, migawa sa baba, wag yun naghikap dere. Kaya nga naman, hugaw ka. Hugaw ka. May I suggest kung naay sala sa mong kinabuhi, pag-confess niya na o pagsalikway, mababagan ang imong pagampo hangtod sakto na kana na problema. Isaiah 59 verse 1. Sige ang problema, kabaluta, kung magsulay ta magampo, kung magsulay ta kinasing-kasing nga magampo, diretso. Kung ikaw, Ginoo, salamat Ginoo sa tanang nga ako'y hangyo, ang Ginoo sulti, nalipay ko nakadiri. Kinahanglan tang magastorya. Nainom na ba ka sa mong gipang buhat last week? Nalimot na, Ginoo, na ako'y hangyo diri, kung sa mong hangyo diri, ha? Nag-experience ba? Isaiah 59 verse 1. Isaiah 59 verse 1. Kung nasa amen? Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither is ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear. When there is sin in your life, there's only one thing God wants to talk about, that sin. Ug basta lang, dali buot ka mag-istorya kabay niya nga sala, dali buot ka mag-confess ug magsalikway, basta lang kuptan pa nimo kana nga sala. Ang Ginoo dali maminaw. Say, Lord, please help us. I know, I plan to, nakoy plano mo tabang kanimo, pero una, kinahanglan ta mag-istorya kabay. Di ko ka na mag-istorya niya, ganyan, paliog, tabangi akong pamilya. We need to talk about this. And that's why we don't pray.
Man, prayer meetings are hard when you're backslidden. Labaw pa kung naigrupo, kay pugsong ka magpakaroning nun, maghimo-himo sa may mga pulong, pero ang Diyos naglantaw, wala ka nag-istorya na, wala ka-istorya sa imong tapad. Your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you. Apan ang inyong mga kadautan, may pabulag, tali kaninyo og sa inyong Diyos, ug ang inyong mga sala, may patago sa iyang nawong gikan kaninyo, nga siya dili maminaw. I'm just saying, kung gihawiran ni mo ang sala, syempre, kitang tanan magsala. Pero kung ikaw maghawid sa sala, mawala ang tanan mong gana sa pagampo. Ang problema dere. Ang Diyos dili ang problema. Ang problema dere. Can I just say, kung naay sala sa imong kinabuhi, deal with it. Kayos tagda. Tagda ka na. Proverbs 28:13, and then we'll go to the next point. Proverbs 28, verse 13. Turn there, please. Proverbs 28, verse 13. You know, you would think, man, it's Pastor Mike's birthday celebration tonight. Basi na mensahe nga nice kaayo. Nope, conviction gyapon. Proverbs 28:13. Proverbs 28:13. Hunana say amen? He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Siya nga nagatabon sa iyang mga sala, dali mo uswag. Apan si bisang kinsa nga nagasugid ug nagasalikway kanila, makabaton og kaluoy. Good advice. Confess, forsake. Listen to me. Ayaw magdugay-dugay diya sa pag-confess. Kung naay sala, pagsugid diretso. Direts, ayaw paghula hangtod sunod Domingo. Kaya kung nakaisala ugma, dali mag-confess hangtod sa invitation sa Domingo. Kung sa'yo mong buhaton ugma, Friday, Saturday, wag kay tabang gikan sa Ginoo, kay dali makaampo. Diretso na isala, pag-confess, Ginoo, sorry kayo, nagsala ka, kaya nagsala ko, kaplo ka, sa kong gibuha, Ginoo pala, tabangi ko, dali ko ka lang magpadayon nini, confess, forsake! Ako musulti ni mo sa rason, dali tagaran mag-confess. Kaya dali tabuot nga mo forsake. Ang kanarang rason nga dali ta mag-confess sa Ginoo. Kaya ganahan ta magpadayon. We're talking about hindrances to prayer, mga babag sa pagampo. Number 1, unholiness. Bisan unsa nga hugaw sa atong kinabuhi. Nantaw na to ang verse 8 pag-usab. Balik na ta sa 1 Timothy 2:8. 1 Timothy chapter 2 verse 8. While we're turning, let me just say, kapuyot ta sa panahon sa cellphone ug tablet. O kung samtang ikaw maglantaw sa mga daotang butang sa cellphone, you're not going to have a desire to pray. Nahugawan ka. 1 Timothy chapter 2 verse 8. 1 Timothy chapter 2 verse 8. Kunana say amen? I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Busa ako buot nga mga lalaki mag-ampo sa bisan asa nga magaisa sa balang mga kamot nga walay kapungot o pagduha-duha. Number 1, unholiness. Mga babag sa pagampo. Number 1, ang pagkadili balaan. Number 2, anger. Now, I know anger is sin, but it deserves its own point. Have you ever tried to pray when you were angry? Sulay. Lusod ka ayo. Murag, kanaos karaso nga ang yawa makig away gayod
batok sa atong mga relasyon. Kay kabalo siya, hangtod mas nasukot ta sa usag-usa, mag-undan ta og ampo. Samtang naghawid pa ka niya nga kalagot, you don't pray. When you are angry, the first prayer is, God, help me with this anger because I need your help with everything. Ginoo, kabalo ka sa akong kasuko karon. Kabalo ka, nag-feel ko na ako'y katungod nga masuko, pero kini dali mo tabang na ako. And let me just say, not one person in this church can say, Pastor Mike, you don't understand my anger. No, you don't understand my anger. My weakness is anger. But most of you've never seen it. Pipila kayo nakakita. Swerte mo. Ayadele. Because how old am I now? I'm 41. No, I'm not 41. I'm not 41. No, I'm not. This Friday. But it won't be until halfway through the day Friday, because in America, but anyway, different time zone. 9 o'clock at night, I'll become 41 on this Friday. So I'm going to drag this out. But anyway, so I'm almost 41. I have been battling my anger since elementary school. It takes practice, ladies and gentlemen. But you can't say, Pastor Mike, wala ka nakasabot sa akong kasuko. I think I do. When things go wrong, I feel great anger, but you don't see it. When God's people get angry, we stop praying, and the devil's kingdom is safe. Kung ang katawhan sa Diyos magundang og ampo, safe kaayong gingharian sa yawa. We are no threat to Him when we don't pray. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. I talked about this in Sunday school in the context of all sin, but the illustration is anger. Ni maghatag og dapit ngadto sa yawa. One of the reasons that anger gives the devil space to work is we stop praying. It's not the only reason, but it's part of it. I'm going to skip some material. Can I just say, anger in our relationships always affects our relationship with God. Watch now. Ang akong relasyon ni Ma'am Ruth, ang akong relasyon sa akong mga anak, ang akong relasyon sa staff o sa mga membro, ang relasyon dere, kanunay mag-affect sa relasyon dere. The Bible's very clear. If I'm not right with other people, I am not right with God. Period. I'll be honest. I don't understand pastors who fight with each other. How do you pray? Magchismis, muwato sa fellowship, magchismis kabayan sa lain. How do you pray? I don't understand that. I have disagreements with pastors, and once in a while you'll hear me preach against something, but I'm not going to fight with them because I need God's help. We're talking about hindrances to prayer. Number 1, unholiness. Number 2, anger. Balik na ta sa 1 Timothy 2:8. 1 Timothy 2 verse 8. First Timothy 2 verse 8. Kunana say amen? I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands, without wrath and doubting.
busa ako buod nga ang mga lalaki mag-ampo sa bisan asa nga magaisa sa balang mga kamot nga walay kapungot ug pagduha. Number 3, hindrances to prayer. Doubts. So now, we've come back, balik na ta sa issue sa faith, pagtuo. Pero kini ang akong nakitaan sa akong kaulayong kinabuhi ug sa kinabuhi sa uban. Most of the time, our doubts are rooted in our experiences. Yes, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So kung makulang ko sa pagtuo, kung nagduda na ko, kinala ko mabasa sa Biblia, mag-memorize sa Biblia, maminas pagwali. Pero sa akong nakitaan, ang atong pagduda, kasagaran, naggamot sa atong kaugalingon experience, atong kasinatian. Allow me to illustrate. Go with me to James chapter number 4 and verse 3. James chapter number 4 and verse number 3. James chapter number 4 and verse number 3. Does anybody know what the current iPhone number is? The newest, most expensive iPhone. 17 na good night. I'll get that in a minute. James 4 verse 3. Kunana, say amen? Verse 2 we read earlier. Ye have not because ye ask not. Verse 3. Ye ask and receive not because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Kamo na ngayo o wala nagadawa tungod kay sayop ang inyong pagpangayo. Aron kamo mo usik-usik niini sa inyong mga kaibog. Daghang butang nga kita nga gitingwa nato. Pero ang Diyos dali ganahan nga kita mag-angkon niyana. You know what the Bible calls that? Lusts. Ang mga butang nga gitingwa na to nga dili mag-uyon sa kabubuton sa Diyos. So here's what we do. We pray for something. Magampot ta para sa atong gitinguha. Makadoon ta sa pagwalik sa pastor ka. Ang Diyos ka na mutubag sa imong pagampok. And we think, I want an iPhone 17. So we pray for an iPhone 17. And in 2 weeks, God doesn't give us an iPhone 17. And you know what we say? I knew it wasn't true. Kabalo ko dili tinuod. Ang Diyos dili mo tubag sa akong pagampo. Pasin sa uman, pero dili sa ako. No, you're asking in accordance with your selfish, lustful heart. Na sayop ang imong pagpangayo. May I suggest you don't need an iPhone 17? Maybe 16, but not 17. I think God wants you to have an iPhone 3. Kana. Do you know what you do with an iPhone 3? You put it on your shelf because it doesn't work. You say, see, I have an iPhone. Social na ko'y iPhone. Imong higala, wa kabalong nga dili mag-work kay iPhone 3. Nag-post ka sa Facebook, nagpalit ko sa iPhone karon. Dili mo sulti nila 500 pesos lang. Dili mag-work. But isn't that what we do? We say, I asked and God didn't answer. See, I knew it. Tayo magbaso ta sa Ginoo. Ang Diyos musulti, what? No. Wala ko na makak. Ikaw ang gi-control sa imong pagpangibog. Dali ko mo tubag sa imong pag-ampo kung kana mo guba sa imong kinabuhi. Let me tell you why God hasn't given you 1,000,000 pesos. It would destroy you. Pipilit gayud ang mga tao nga ready na magdumala sa 1,000,000 pesos.
Say, okay, Pastor Mike, okay naman ko, 100,000 na lang. Murag ka na po, sobra para nimo. May I ask you a question? When God gave you 100 pesos extra, what did you do with it? Number one, did you tithe? Ang 10% iya sa Ginoo, imong gihatag ba? O sobra ni, pinaskuhan. Number two, naggasto ka sa tanan sa dali pa gabi. You see, God gives us a little money o kita diretso mag-usig kayo magduda ta nga naman ang Diyos wala ni hatag ko dako. Amen. If you can't handle money, money's bad for you, not good for you. It is not a blessing to win the lottery. Unsay klase sa tao nga mag-play sa lottery? Ang tao nga walay batasan. So kung na millions of pesos, ang tao nga walay batasan, unsay mahitabo sa iyang kinabuhi? Maguba. But we say, oh, ang Diyos dali mo tuman sa iyang mga saad. No, ang Ginoo dali mo guba sa iyang kinabuhi. But that's when we doubt. I've been praying, nagampo ko 3 weeks para nining ang panginahanglan. Let me ask you a question. Have you ever prayed and prayed and prayed, and then you say, dili mahitabo? And then Pastor Mike stands up to preach, and Pastor Mike preaches, ask and it shall be given you. And you say, dili na lang. Nagsulay ko ni Ana. Okay, so I got a question. Did you stop praying? Well, kinsa ang naghagbong? Ikaw ang nag-undang. Kung mag-undang ka og ampo, kanang ebidensya sa Ginoo, Ginoo, wala na ko nagato sa imong saad, so dali ko magbadayon nagampo. You see, without wrath and doubting, why do we doubt? God didn't fail, we did. I got a verse. I can't remember what it is. Oh, it's a really good verse. Somebody quote it for me. 1 Thessalonians 5:17. 3 words. Pray without ceasing. So did you stop praying? Ginoo, paliog luwasa ang akong igagaw. And then we stop praying. Right? Ang Diyos wala nagpakyas. Kana ato Ginoo, kabalo ka nami kinik nga financial nga kinahanglan palihog Ginoo tabangi mini-ini, and then we stop praying, and then we doubt God. Luke chapter 18 verse 1. Let's look at it. Luke chapter 18 verse 1. Luke chapter 18 verse 1. Kunana say amen. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Kanang pulong faint, you translate pagkaluya or mahimo ng luya, meaning magundang na kay kapoy. Og siya misulti sa uskasambing nga to kanila, alang ni init nga tumong nga ang mga tao kinahanglan sa kanunay magampo og dili sa pagkaluya. One of the biggest reasons we don't get answers to prayer is that we faint. Ma-discourage ta diha sa paghulap og magundang og ampo. O mag-ampo para sa laing butang, pero kini ayaw na lang. Jesus never fails, but sometimes we do. Ako pang tanan. Nagkaluya ba ka diya sa mong pagampo? Na-discourage sa kadugay sa tubag? Kung nagundang og ampo?
Jesus never fails. Jesus never fails. Heaven and earth may pass away, but Jesus never fails. So let me ask you tonight, unsa nagbabag kanimo gikan sa pagampo? Pagkadali balaan. Unsay mong gitan-aw sa imong cellphone? Unsay mga jokes imong gisulti diha sa eskwela? Unsay chismis naggawa sa imong bakbak? What this one? Kasuko? Kinsa nasuktan nimo? Nakoy katungod! That's not what we're talking about. Nag-study ta kabayan sa pagampo. Isunod sang rason ang kasuko magbabagyapon nimo. Pasing kini dere. Ako'y tambag para nimo. Kung ang Diyos nagpakita nimo sa babag, get it out of your life. Get it out of your life. You need God's help. Kinahanglan ka ang Diyos mutubag sa imong mga pag-ampo. Erase it from your life. Aron makaampo ka o makaangkon sa mga saad sa Diyos. God's timing is better than ours. Don't get discouraged and quit while you wait. Tukong na mga ulo, pero mata.